أمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم. إن جانغونو دوا نافوري هونو نودينا نودون هونو إجولو غونغول كسافا أرانو هونو كادي داو غونغول نايابون كادي هونو إجولو غول سوباكا إجيجي ويودين Nelaɗo sallam maki wosi yimɓe ɓen hino anduno ko woni e noddinandu e juulugol ka saffa arano. Noddinandu ko honɗum ko ɓaysi a noddini kala ko nani ko noddinɗa ko seeditanoy toma yawmal qiyama. Ɗum ɗo woni nafoore nden. Go'o on woni baraji koni ka saffa arano on ko saffa arano on ɓuri e moƴƴude. Allah e malaikaɓe makko ɓen ka saffa arano woni ko ɓe juulata. Tammun ɗum haray fi dawgol ngol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam du'anike mofte maɓɓe ɗen ɓen dawayɓe harana walagol ha ñalla watta hay huuda bimbi haray na yo goɗɗo bimbi sina hara ko sabu ganto ko yontigi daw naya ɓunkun fi juulugol subaka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki kala juulɗo subaka julde jama ka jamiu haray o mari baraji honno wanafuɗo jemma on fuu simplement ko yawɗa juuloyɗa subaka kon ka juulirde julde jama harayɗa mari baraji wanafuɗo jemma on fo ɓe yewti kadi fi geeƴe ɗen kadi ɓeyni kala juuloyɗo julde geeƴe julde jama ka jamiu mo mari baraji wasi a naafi feccere jemma on fo joni noon sa heeɓi subaka on wo a heeɓi geeƴe ɗen wo ara a heeɓi naafuɗo jemma goto e feccere o faami ɗum noon joni noon si tawi o landama ko honno wiyete al atama atamaton ko honno ko julde subaka e julde geeƴe ɗe ko ɗen noon kadi ɓuri sattande fi neɗɗo juulugol ngol wala jannguɗen hadis on e yontere hande hadis 41 ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki iza uqimati salatu si julde nden darnanama joni anani sallijo on o darni mais hara a hewtari taw seeɗa ɓe maaki falata atuha tamsuna wowata on aru e julde nden hara hiɗon doga hiɗa dogude moƴƴa noon fi hewtitagol imam on fi wata ratu julde nden nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no haɗi ɗum ɗon ɓeni wa atuha tamsuna are e julde nden hara hiɗon seppude hiɗo yawde yaadu normal hara hiɗo yarude doy fi on ɗum wa aleykumus sakina hara hino wondi e moɗon ko wiyete kon deƴere sabuna sa ari joni hiɗa dogude haray deƴere nden ala khushu on ala sakina on kadi haray ala a yankinaki a hewtay hara hiɗa duppi joni noon si tawi hiɗa duppi a wata jangude correct ko selli siɗa duppi kadi a wata yankinanade kadi haray julde nden harayɗa fofiɗa ɗo fiyon ɗum ɓay haray hiɗa ronki joni noon haray ɓe inni kadi wo fama adraktum kala konko hewtiti ɗon e imamu on fa sallu juulide e makko ko tawɗa kon imamu on juulari haray juulide e imamu on wama fatakum ko tawɗon kon imamu on juuli fa atimmu haray ko yon timmin ma ɗum fa atimmu haray ko yon yoɓitu sa tawi imamu on ko darde wotere o juulido e makko darɗe tatije ɗen yoɓitu yande a darde si imamu on salmini sa tawi o juuli darɗe ɗiɗi juulide imamu on ɗeya darɗe ɗiɗi luttuɗe so salmini yoɓita ɗeya darɗe ma ɗiɗi luttuɗe sa heɓari kadi hay e hunde muɗum haray ar juula kono wata ar julde nden hara hiɗa dogude fi on no haray sakina e deƴere ala e julde nden en faami ɗum ɗo yon noon haray juulugol ngol ka jamiu hino ɓurdi neɗɗo juuluɗo on ka suudu baraji jelu nogay e jeeɗɗi si goɗɗo juuli ka suudu ko baraji hun gotum o heɓata wonande worɓe ɓe so juuloyi ka jamiu o heɓay baraji nogay e jeeɗiɗi baraji hun gotum wiyete ko daraja hun gotum no fota hakkude leydi ndin e kammugo amma onon sonnaɓe ɓen juulugol ngol ka nder chambre ɓuri moƴƴude ɗi juulugol ka salon juulugol ka salon ɓuri moƴƴude ɗi juulugol ka terrasse juulugol ka terrasse ɓuri juulugol ka tande cour juulugol ka cour ma ton ɓuri moƴƴude a yawde ka jamiu si tawi noon on tigi falama yahude ka jamiu o sakkatake o inatake wata o yahu nelaɗo sallam namaki wola tamnawo ima allahi masajidallah wata on haɗu jiyaɓe allah ɓen sonnaɓe yawgol juuloya ka juulirde kono noon ɓe maaki wa buyutuhunna hayrul lahunna juulugol maɓɓe ngol ka suudu ɓuri ɓe moƴƴande e diɓe yahude kon ka jamiu
si tawi noon ɓe yahay haray ɓe ɓe yaha ka jaami haray ko ɓe timmun condition ji ɗin ƴetta coñci l'islamu timmuɗi tis ɗiɗa ɓun ɗum kadi hara wonaɓe ɓe yahu law tammun ɗum kadi hara no salminira kadi haray koye ɓe hewtitoy haray saffa ɓurɗo moƴƴude on ka saffaji worɓe ɓen ko saffa hombo saffa arano on saffa ɓurɗo on moƴƴude ka saffaji sonnaɓe ɓen ko hombo saffa sakkitoro on ko fi hon ɗum ko saffa arano on ɓuuri moƴƴude ka worɓe ɓen Allah e malaikaɓe ɓen ko ɗon juurata ɗimmum ɗum kadi ko honɗum ko on saffa ɗon ɓuuri woɗɗitade e sonnaɓe ko fi hon ɗum ko saffa sakkitoro on ɓuuri moƴƴude ka sonnaɓe ko on ɗon ɓuuri woɗɗitade e worɓe ɓen hande kadi sonnajo simo yawde juuloygol ko yetto coñci timmuɗi hara na coñci faaɗuɗi hara na coñci labaɗi hara wona coñci ɗewluɗi jadi na wonɗi transparent hara kadi na yo parfume hay hunde na waɗu déodorant na waɗu parfum so ya juuloygol ngol fi wata o fitin yimɓe ɓen wata o honno attire attention yimɓe ɓen e makko ha o fitina ɓe so yahay kadi assalamu aleykum no salminira haray ko hotu ka makko ɓen ɓuuri moƴƴude so juuli ka suudu kono noon so yehi ka juulirde kadi haray ella ala haray koye watta hakkille moƴƴa haysa nani julde nden kande darnanama haray na ya dogu ko ya ardu fiya heɓ ko wiyete ko kusu e yankinare sa yi kadi noon goɗɗo hino doga e muɗum haray ko a yeeto minna koye yarude ko noon elaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko on sallah sallam woni ko ɓe yamiri si goɗɗo noon so tawi goɗɗo himo huni takko jaamiu julde makko nden sellataka suudu si wona ka jaamiu si wona hara ko saabu ganto hara himo nawni ma ɗum hara o weetor hara kadi ɗum ko parfois hara wona ñande ɓe kadi on faami ɗo voilà joni en yewtiɗo goo on l'importance noddinan ɗum ka kala ko nandi ko noddinɗa kon settanoytoma e yewti kadi nafoore fi juulugol ngol ka saffa araɗo ɗiɗi e yewti kadi nafoore fi dawgol ngol kadi e yewti kadi nafoore fi juulugol subaka e juulugol geeƴe ɗiɗo fof noon e nafoore joni noon calcule joni mo innima ɗo joni ya naafu jemma on fof pendant toute la nuit e waway hay se waway ko une fois goto pet ɗa noon simplement sa forci a yeehi a juulo e geeƴe ɗen ka jaamiu hara heeɓi baraji naafuɗo jemma o fop hande kadi eyi woodi kadi ko aroyte yeeso ɗon inchallah sa juuli geeƴe subaka on hande kadi ha a gayni ka juulirde ni jooɗoɗa ka juulɗa ɗum jangga Qur'an ma jantoɗa inde Allah ma juula ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha nangue ngen fuɗa si nangue ngen fuɗi ko wiyete ko levé du soleil on immoɗa juula darɗe ɗiɗi ko wiyete kon salatu duha julde walluha ne haray baraji maɗin ko holno fotata no fota o waɗɗo hajju waɗi umra kadi ɗum an noon baraji hajju ka elaɗo sa sallam maki alhajjul mabrur laysa lahu jazaun illa aljanna hajju jaɓaɗo baraji mum hay hunde sina natal aljanna joni noon an simplement ko arɗa juulɗa subaka on ha gayinɗa jooɗiɗa joni wona jooɗorɗen ɗo ni wona ɗo ɗa jangude Qur'an maɗa wadde astahfirullah maɗa julde e nelaɗo sallallah alih w sallam allahuma salli ala sayyidina muhammad sallim wakkiloɗa ɗon 1h30 minutes maximum 2h ha nangue ngen fuɗa si nangue ngen fuɗi ɓeydita e hoore levé du soleil on 15 minutes immoɗa juula darɗe ɗiɗi hara anni e ma on ko julde walluha nden hara e baraji ma no fota wa baraji hajju e baraji umra kadi hara ko timmuɗi ko ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam maki joni noon si tawi ko onon sonnaɓe onon naka yawton ka jaami onon haray onon kadi no wawa remplacerde ɗum noon ka suudu sa salmini joni ko so tawi ka chambre juulɗa so tawi ka salon juulɗa ɓanna deftere nde noon Qur'ana noon jangga ɗon ha nangue ngen fuɗa après noon immoɗa imma juula hande ka hankadi hara heeɓi baraji ɗin on faami ke inchallah kono ɗo wonno hadiseji meɗen ɗin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hara hiɗen harande hadise 42